Bangso Christmas ahut kapreka mondoli along member ke dodun lapen pinan ke dopen kapreka khe dhoro malong kiledun atum an aphanta che phasi Christmas get together ajai mekta ke paman pon celebrates because of all the good things the Lord your God has given to you and your household. Deuteronomy chapter 26 verse 11 along pen Ponsi athipi alam Martin Timung Houghton Bible Institute assistant teacher pen ajok jumesen arna malam than pon Christmas mate arni ke thea hut osomar tum kilun ke kan Bible apot ke parju pen arna maphan anong pathe pon Kardom karbela life kelang radu anaphan pini taring kor ho Jesu Kristo am hang tekarni Pirthe dang ketalon sang hak pini dak dolamara Bachekrang B Church tum sume in deng thong karen der cap Christmas ketalon la pen part get together a program sigibi alang tu ke khospon kado velang mesen get together program la bangso amonduli pen kaprek dem pinan ke do la pen kaprek amonduli along kachijuk dun ba kaprek adrom long lele roks tame pinila Jesu Kristo mahang theka men pen ni tum dak che pharapet si kato kawe arna maphan ar domadi rapet la pen jumesen arna malam ar juno rapela pen pada no kipa jutsi hula kato kawe tu pen kecho ki jun and the meni tum ki thek la se la pusona jai meke pinila da Bachekrang monduli along ke ba tum han ar jusina Bachekrang Baptist Church thong kebran kep ang deng Christmas ketalon la pen get together mari chingru rapet la bangso me phan alang li phan si speaker hang lo alang men Martin Timu Houghton Bible Institute long non lecturer kam siklem mom la salang li phan si arju brang po la bangso Christmas nan ke wang pen ko aning ro ni la kusuna jai mek pini ke deng kon long ke arna phan aprang sia kiro pilo tapan jasamet ke Bachekrang Baptist Church lada monduli ke jatung yura ke ja women ke ja pen rong isi cepat duk pik pen lason kaprek arong kaprek adim along ke liye teman phan ke hang au samara tum phan amehai amelin lapuan ke hang pen arna ma phan kiro long ke ni ngarong pra pik lo lapen ne thang kan ker bang man same la puson arna malam ke than je phan kachingum ra pet pen arnam ke roji jasemet arni ke the arni ke labang so ke jong nam pen ni phan ke pa pu ni ngarong pik lo lapen isni ke charli pon long ke Bachekrang amonduri chirin tipet lapen arna phan ke kroi do upen se labang so kam thek long la kopi alang pong lo labang so lang pong la ke ni ke odong non la so lang pong ke alada angtan ben ke bang ni lista Bachekrang arong lo sta rong do par pedet pen posi nona son ni ta dipu do kok manja do kok la son kaprek kinli atma na pen ke do tuman daga members ang sita angtan do kok tuman ban alang tu man ki pipen uthot hemle rock pen ki pachodai bura ke pachasai ne la puson kimung pami pen eto mara bang putin pen tu bang paro si so se ban la bang so ke keron ponta la te si project ang hek blo la ke alang tum arna man kang hondo pen bosel bang so kang hon kapek tu na ki pipon si koilo choro pe Halapu Bachekrang Baptist Church khoyar tum seta jumesen lun cheto penajok arna maphan archopon Kidam tang pharo kresir kebra tropner kebra pho aningkan phaikunia chiklo ni phain ko resir kebarni munduli edet pen pineng surihini ra ingko ra ke thoman thong kebra nerkep angdeng nanglisi Christmas get together ajai mek ki paman panahut loma hu mate gas atuma phan mementos laben karbi poho pen deng pon Christmas service judara phika chetong atum anaphan Christmas fest mate ok an kichuan ningarong chipi pon aluhiaman pen nang chetong dun atum anaphan ok apong sita pajer pon Christmas kardom people julo nang tu ko na pen sikra itu ma monduli lake longdon monduli lapen itu ma PO bangke chuki hola acha nang tum dak pineng sike bang keng mate ko som mane la puson lo mane pineng ke bang cheng lo Christmas nang dun ningarong nang ji tu pot ma pote get together program ke thek long pen lapen itum amonduli tina tum handa nili si chining rikang tung do athe la so program ajai make ke tum timina tu ke Charlie do nang ji la so get together program long kining ong dung tum amonduli bang ke tong pen nili mina mata excited lo lapen ningarong lo nili pa an lam ning je thek da pada ningarong pil pipot ma pote dak sini ta pachor parup adim lo lapen ke dapan sini tum da chipadon lo Bachekrang monduli tum ni tum pachor parup huta pinang an akisa tum mate monduli ke za tum tame chipaduk dun o lapen ke ong tum ben tame pinyo por ke arni ke the mate Kristo mahang ke thek arni tum
ong tum bename ni tum ni tum bename celebrate rape Asa nali cepat tak dapat cepat dia penitan konan. itum 2017 sin tum chipachor chiparuk no Ada pindah ke 2022 kan nang kan truck of peace. ni kan trok api sin ni bang So Christmas get together lang nali hupo nali nipi patali korpi tu mereka cetong ke pini Christmas amen mereka pini first time. kalang ini first time lah keceng si aphong lah Jorol. kado Thank you very much for speaking to Karbiang Life. আচ্ছা আপুনি ইয়াত আজি ক্ৰিছমাছত আহিছে তো কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে বাচ্কেক্ৰাম গাঁওবাসীয়ে আজি খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপন কৰিছে আহি বহুত ভাল লাগিছে সকলোখিনি একেলগে মিলি পেলাই খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপন কৰিছে মানুহখিনি দেখিও বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে এনে মিলা প্ৰীতিয়ে সদায় থাকক আমি আহি থাকোঁ সদায় আমি আছোঁ আচ্ছা এইটো কি বস্তু এইটো এটা গেজে গিফ্ট যে স্মক পৰ্ক থেংক ইউ এটা সন্মান দিয়ে এটা চুঙাত দিয়া গাহৰি দিছে ধন্যবাদ খাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত খানা বহুত ভাল হৈছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হস্পিটেলিটি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে Merry Christmas and Merry Christmas, Happy New Year, all of you, Happy New Year and Merry Christmas. Lutuna Johut Dolamara Town Chairman Mongol Singh Tirang Chetong Dunsi Lunkan Amalin Ingpupon Lapen CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Kiron a Christmas cake seta alang lipen pastor tumaphan pajir ponsi Christmas cake seta ing than pon Dolamara pen arjison rong phar Karbing Long Live